Erzurum bajarekî Bakurê Kurdistanê yekevnare ye. Bi berhemên xwe yên dîrokî mirovan li demê vedgerîne. Dîroka wî heta berî mîladê 4000 salan diçe. Li Bakur, Rîze û Artvîn, li Bakur Rojhilat, Erdexan, li Rojava Bayburt û Erzincan, li Rojhilat, Qers û Agirî, li Başûr jî Çewlik û Mûş cînarê wê ne. 20 navçeyên Erzeromê hene. Bi erdnîgariya xwe jî yek ji bajarên herî gewre yê Bakurê welatê me ye. Ji gelek şaristanî û olan re mazûvaniyê kiriye. Ji ber vê jî gelek dêr li vî bajarê hene. Dêra Oşfank û Meryem Xatûn ku jê re Ayasofyaya Rojhilat tê gotin çend jivanin. Erzurum bi mîrata xwe ya çandî yên weke kervansaray, xan, hemam, kanî, mizgeft, medrese û kümbetên dîrokî jî ronî dike. Her yek ji wan di serdemên cihêrreng de hatiye çêkirin. Bi piranî Kurd, lê Ermenî, Tirk û dadaş jî li vî bajarî dijîn. Yek ji bajarên herî Sar ê welatê me ye. Nüfusa wî derdorê 760,000 ye û yek ji war û wargehên Nemir Şex Saîdê gal e. Merhaba, hevalogirên hêja mêvanên ezîz û xoşewîst beriyarşî hemî ser çav senaratın û bixêratin ber ekranên me û bixêratin ekranê Kurd Shopê û bixêratin bernameya Gera Welat. Bernameya Gera Welat îro li bajarekî Bakurê welatê me li Erzeromê ye. Em li war û wargeha Nemir Şex Saîdê galin. Werin meydanê. Temaşevanên hêja yek ji bajarên herî gewre, herî mezin yê Bakurê welatê me Erzerom e. Bi erdnîgariya xwe, bi meznahiya av û axa xwe gelekî mezin e. Lê taybetmendiyekî din yê bajarê Erzeromê heye ku war û wargeha Nemir Şex Saîdê gal e. Em ê îro li vî bajarê, li vî wargehê bigerin û bi we bidin nasîn. Bajarê Erzeromê bajarekî wekî ku me got gelekî mezin e lê salekî da 5-6 mehan berf li erdê ye. Berf û bagera wî gelek e, gelek sar e. Lê demam lava bajar geriyan me got gelek sar e dibêjin na ji bo me ne sar e ji ber ku ew fêr bûne. Lê ê me demam şeveqê ketin nava bajar berf û bagerekî dihat me got aha em nikarin bernameyê bikêşin. Lê berf be jî bager be jî Gera Welat digere. Werin meydanê. Temaşevanên hêja dema em vê şeveqê ketin nava bajarê Erzeromê berfeke wisa şîrînî xweşik dihat. Niham hatin mehela Kurda tav derketiye, roj derketiye germ e. Mehelekî wisa şîrînî xweş e. Em li çend esnafan bigerin û halû wextê wan bipirsin kal mehela Kurda rewşa wan çi ye. Werin. Heyran. Ev der hemû fêkî hişk û ewin lê hemû girtine ji ber berf û bagerê girtine em nikarin tiştekî bidizin jî. Aha. Eva ê xweşav e lê tê xwarin werin. مرحبا ناویت بخیر؟ آبی میسلچوکه. آبی سلچوک دشوی تو باشی؟ باشی. یا تو چه ظلامه که قشنگ و سرحدی دیار ها شوقات جلو برگته
Bence. Tu çi karî dikî apo? Hayvancılık tıkım. Haywanan Dıfroşum, dıgırım. tu xwe didî jî dikî yani zozanê we çiyayê we zozanê xwe dikî jî. Eri. Tu çi xwe dikî? Ê mezinin ê piçûkin peze. Küçüküm, mezinin. Her du jane da Conage. ha conege jî hene. Berkın heye. Berx jî berx pir xweş. Eri. Tamam. Un çi dikin paşêwana divin li aliyê rojhila da Dıvım aliyê pazarı, dıvım İstanbul'u, kurbanı. Ha. Karubar çawan e? Kar var ama Allah paliye, yem Wa. paliye. Az perişane. Xwedê alîkariya me bike. Keriyete, Alîkariya me bike xwedê. eri hadi verecek. Xwedê yardımcı be. Hadi yardımcı. Başa mala te ava be. Serserê, Servet. serçavê ra. Gera me berdewam e. Temaşavanê nêja. Niha dema meriv li mehle baş digere li gelemperê erzeromên mer dema digere problemekî me wisa û jorê divînin hemû bûzin em ji wan re dibêjin şembelîlk. İhtimala ku mirov divir dare û serserê meriv da xwe xwarê heye em ê xwe bidin kêlekê. Oxir be apo serserê min. Ava yekket. Temaşavanê nêja em li Erzeromê li Mihele başîne. Mihele başî taxeka Erzeromê ye û li vê derê bêtir Kurd dijîn. Hemû heman niştê cihê wî esnafê wî hemû bêje Kurdin. Niha damakam li vê derê geriyan gelek şey me bala xwe çayxane gelekin. Em ê biçin çayxaneyekî çika çilwir heye. Were. Selamun aleyküm. روجا بخير قوات جورا ومرحبا مرحبا نويت بخير نوي مع رحيم ابي على عند شوي باش باشم قالك سباس كنت شلوني باش اشترازي به خدي مانت ابو تشي كاريت كي هذا شيء حيوان شتيك ما شو شيء حيوان جتيت كي ساعتها تغوش بل ام لفي محلي كان ام محل حمو محل كردا انا صح محل باشي كان هذا السالي حاجتي كرتي تاع حمو كردن انا بيست حد çayxane حمو çayxane ne bederi ولا برا iştene güçtene melik kınca kava başka işe karıma geçmam kava Zivistane u sana havine ولا jimsan havini jani zivistane yani kabi havini kanali kudamın der var şu der var hatta var beter olduğunu söyle روشا حيوانه falan çava karubare var روشا hayvana istodun de va mala khde ava ameliyat yok beji disoji hayvan boya istod fiyatımı da şu خدي بركه اختي باشه ابو روجا تجي بخير بخير الواجب تشاوي باشه ابو سوال تشكر دستة ماشتك نافيت بخير ابو ابي على دين تشاوي تباشي باش الحمد لله حتى انها تشكاري كريه حتى انها قاعد تهاتي قعوش قرار ونشتي از 20 سال كاتم سياسات آها ثروت خود سیاست خار از به شیخ ملک افندی و اونا را پر خودم شیخ حتی تخوش نمیشت که گره و وخاش خورا گره و خورا دقت بکن دوام ساعتا تخوش به ابو روشا و محل روشا کردا چوایا یا از انقره ساکنم حتی الانقره دمای تو برحمتی ابي عبد الملك فرات رابوي نفسه هزار احمد قوراوي پر من شیخ حضر کرد لای پیور لای عبدالقادر وفات کرد عبدالله وفات فرات و ما قل دوست من مرا افندی مجموعه را پر خدمت ساعتا تخوش به تا پر باش کریه سیاست داوم دستی تماش کم اپو سپاس کم اپو روجا تجی بخیر تسری خصیه تلفن خیر خود جرازی مرحبا اشترا مرحبا برا نوید چی ناوی من شرفت اپو شرفت انت خوش خود جرازی خوش پیره روج که خوسا او کریا جنابان باش تنیره از اوقات خمیزت جنابان من باش تنیره نخست اوی تنینه باشه نو سال نوا باشه ناوی من چوب باشه نوا تو جنابان باشه زاف باشه خدای بکم هر گاو باش به باشه بقدرته تجاوی اپو روجا بخیر بخير وسلام مسر شعبهم بخير عطني دست تماش دکه چه خوشک دکنی چه خوشک اري دکنی ولا كيف عم بجوار هات الروم بكلم ناوي مصبحيه
اش تکمان جر برا لازم رودنی می دسته تماشتکم آپو پدیش در راضی بی دشت رازی به آپو وقت رورچکه تنگلکی خوشن بکنن مساخویای کجناپا من باشل تدمیره بله و جردو ممنونه ممنونم پر ممنون چند سالت زوجاندی؟ 53 ساله 53 ساله؟ بله ام زوجین ام جبدو حظ دکن اجی کلی از بابنی ترم کن ریش بریا خود کن زستانی تی مرزمی ساعتا تا خوش به خودش و راضی به مساخویای کجناپا من پر باشل تنهیرتیه آمین بلیا سلامش بخیر به خدا بخیر بگیزدان خدا ما بگم که رم بکن مالا تا آبابه مالا تا جامو که گروشت تجی بخیر خیرود سلامت ناویت چه؟ منظر به منظر چه وایت باشی؟ سامس والله گلک خالد مایا شوقه گلک لرزرومیات و روچ که وانی خوشه تو چیکاریت که آپو؟ فرانسا لفرانسا تدجي وي مسابقة كردي سوسيتي سعادة خوش بسر چاو سراناتي مالا دا بابا ترسرم تماشاوان نجانها دمام القهوه قريان شكايتك كيكرن قليه حواله كيكرن قوتين دنگي وي پر خوشه مرحبا راست قوتنا راست قوت ناويتم خير ناوي حاجي اسماعيل كيجا اسماعيل باش ان شاء الله شو صاحبي تونج باش از گلکی باشم دنوا ارزروم یادم همو کردی خبر دن از گلک شادم سرچاوي گوتن دنگه تا پر خوشه بیشتر است والله گوتنه کا کرن که ولا لا 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 جان حاجی جان ولا لا 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 هاو جميل ملا لا لا برخت زوايا سروجا سشوا حنا زواد يه دستما كل كران رخت رمان خنچر خزال قيتان حفتل بچك زواد يه دردما هاو جميل ملا لا لا برخ دراب ایجاوا کدر کی گرانه بوکا سر خیلی سرمالا باویدا و بگریا او سبایا ممیسیا مالا رمو مالا دومو مالا فارو هر سه اشیرال برچمه بالکجانه لبخسینه جمیل مسیق بلابنین داره یا وحاله قطنینه او سبایا وزر بنه ازرا بخو مردم نوالا کربره لشینه گنوازه دوچمه بالکجانه از گونی که سر خوب قطینه مسر سر جمیل واقع لبکواه باورشینه هاو جمیل ملالا لا برخوش و چون شوا مردا میزه که تمام خیزانو بو که شوا مردا گرش کنه دانه و گحزنینه مگو واچیه چه قومه دوه برانو چمات نزانی جمیل واقع هاتیه کشتنه و حزنینه لا 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 مالا تا هزار جراوه مالا تا خانه خودی وکی که حجی زور سپاس دنگی دلیت سر سرچاوی مراتنه خاطره و تماشاوان نجا نها عمل باجار ارزرومی گرام بردوامه و هلبت کمره وره وی باجاری و چند سرانا جی گوداری نکه بورا پار و نکه چینابه میوانک من هيا بدرخان فرات سرسریم سرچاوان رد کک بدرخان والله اونج بخیراتنا سرچاوانات تعبه منید باشی باشم سپاس همش باجاره کی گله کی ساره بله راست لی لوریه انسانات نرم گله گرمه راست گله گرمه ساعت خوش تجمره چی بیش از سترانا لوبلا و بیجم هرم ويا سترانا وصل هرم ارزروم بله ساعت خوش ورا میدانی Say
berda boze bingole avda sere boze berda boze bingole avda حيران ومعرفته بزبر داد بقته حيران ومعرفته لو بلا بلا لا كرمان بيدلا لو بلا بلا لا كرمان بيدلا Kaç çepke? Sağ olun, spas. تماشاوان نجا دما کمروور بازار ارزرومی و جمال باتا نمر شیخ سعید کال کسک نکه میوان بویرا صحبت نکه نابه جبروی که مرجع کر مگو جمال بات هنکه بنم بوانا با آخون و صحبت بکن سر بازار ارزرومی ده گلک باش به مالاوان هزار جراوا که بدری فرات منش کند و او بو میوان ما که کو روزات بخیر سر چاویم خیراتنا بازار ارزرومی براستی هاتن آوازی گلکی تشتکی گرین گدری واردا حتی روزایی رو امتزانن لارزورمی اری بازاره کی کردان بو ل دما جمهوریت وردا باندور لسروی چی بو مخابن گلکی گوهرتنی مزن چی بو یعنی دوی هرمی دا امتزانن دو تشتی گلکی گرین چی بو یک قطع اما پیشین ارمنیان بو دویمینجی سرهلدانا شیخ سعید 1925 بو جوی ورتر دیروکا ارزورم هات کو هرتن ماموستا مثلا 1914 و 15 دا لوریتن نه ارمنی گلجی کردجی گل کردانجی دکوجن و پیش 1925 کراسه کی دنه پیش شرق ساعت پلانی و مخابن تک چونا سرهلدانا حرکت آزادی کراسه کی دن لوی باجاری هات کرن روشاوی بو چه ولی براستی وی هرمی ایوی جیکروی گرانی کرد و ارمن بون بله دقت عام شونداتر گوهرتنه که گلک مزن چی بود لقافقاس لهیلا قافقاس جوی ترکیه و داره آنین ایک و داره هری زیدن نجاس پرستن یعنی بوکو ورا بگوهرینن حلاندنا وی هرمی چی کن اسیمیلاسیون هایی چی بکن شبوی جوی هرمی یعنی کافکاسان آنین لورای بجی کرن داداشن ازبکن تاتارن بله تاتارن عجمن و اوجی هنن چچن هنن آبازا هنن چرکز هنن یعنی دوی هرمی دا گلکی هاتن جی کرنی به راستی واناجی نیزکته آن و کردان تجاری به هر چی نه دو آرامان دا گرماهی کی چی نه بو یعنی امتزانن دما بریا 1914 دما بینا کرد و ارمنان دا گرتن دانستانی وانه گلک باشه بونه بله دما بینا تو پرسکریک تو نبو لی تبلیبونا کو ایرو امتزانن دوی هرمی دا قد آن به دست داغرکران هاتن درک خستن دوی دا گلکی تشتی نخوش هات دوی هرمی دا هات بیکانین ده هلا هر دو نتوانداجی ها ارمن ها کردان دا گلک اوی مزن چی بون قد عمین مزن لسر هر دیانجی چکرن دما 1925 دا یعنی گوتنه کی ایرو اوی هی اسمت önünü هی yani devi herama
مابین ارزرم و ارزنگانی دا بله 100 ساعت بوازه کیلویی هی دبی کیلویی هرمی به باندور و سر ترکیه به باندور دبی بویجی وی هرمش خورا گله گرینگی پر مهمه و دما شرق اصلاحات فلانی دا وی تشتیج دست بکن اره بله دوی هرمی دا ویان پیکانی بویجی ارزروم گله کی ناوندیش خورا بکارانی ما مثلا حتی 1925 جی نمر شیخ سعید جی لوی هرمی جی وکی عقلمنده کی کردایه یعنی گله عیدو عشرین کردا مزنین کردا بگین کردا تین وکی شیور پید شیورن پشتی ایدی حرکت آزادی کو آوا دبه حتی وید میجی ناوندکی کردای الویدری یعنی وقت وارگهن پر مهمن یاراست یعنی افتنی اف پروبلم تنی پرسکریک جه دولت بو کوی تشتی کر گلو ام دنا خدا چوابون کرد تکلین کردا چوابون دیواره داله دیواره دا گله کی هنک تشتی گرینگ درکتن هوله yani büyük evne dizanın iro naha evi lay Şeyh Said Şial Rıza layvi heri mezin dina hareketa Şeyh Said'a her şahsiyete ki heri peş bele pur mühim bu pur karakter kahramanı ki peş bu yani heri peş bu hep peyvine ki iro yani em dibêjin be Doğan Kılıcu, Melik Fırat, Fuat Fırat, rahipeynekin sala 1968 da çekiliyor. Düğü hepine gelek işte green dağıttı ne. Yani düğü da viyant yine ortaya. Düğü demaku kumara Türkiye ava bu, vi deme da revşa Türkiye'nin geleki zayıf bu. Yani Kürt devlet daha ziyettir bele aynı olsa juvi qasej de Mustafa Kemal u hevalbendevi çen hem bu sevi heremi xastın bu diyaloğu perskreka Kurdan çareser bikin le devi vare da ek ku Kürde ku şahsiyete Kürde ku devlet ra ve sistemi ra bun ona ne xastın vitişti هم او هم جي دولت شي نسامي بو هلبت Atatürk شي اینو جي نسامي بو لي تکلين نابرا kurda جي نساخلن بو yani tişta her izede berçav diyaloga mavena Kurdan bu yani yeki tiki wan divi vareda çine bu ku berjevendi xoş şahsi pek binin wan hanay kwan kase ku ev kırın yani nav Kurdan da ders salaktar bu peşeng bu veya ser aşir bu veya ser tarikat evan hebu wana da khas malbatana name dişinin yani düğü demi da Atatürk'la name dişinin düğü name kadar da bejin veren em beher vi lêxin em diyan hal bikin evî gelek işte giranî fir raste wê demê em dikarin û halê binêrin mamoste sala 1924 25 26 da eger ku Kurda bi rastî di nava xwe de yekîtiyekî ava bikirina îro halê Kurdan ev bû belê tiştekî merak dikim niha ew cihên ku bajarokên Kurda an gundên Kurda zimanê Kurdî lê çi qas maye yani em dizanin mesela piştî civîna Selanikî 1911 û 12 yan biryara pişaftina çand, hüner, zaman hemû warî da pişaftina Kurda biryar didin û 1925-26 dema plana şerq islahatê jî îdî dixin pratîkê piştî zagona 24 ku dibêjin li ser zimanê Kurdî û çanda Kurdî û cilûbergê wan û folklora wan hemû tiştî qetlî amekî mezin têkirin li Erzeromê ziman çand çi qas maye gelo warê da diwarê ziman û çandê da Erzurum gelek baş wan maye ne wisa yani divî warê da em bibêjin îro hemû kesê ku koçber dibin tenê navenda Erzurumê belê wana en serî da çand û daxwe û zimanê xwe dûr dikevin axaftina Kurdî em dikarin bêjin herî kêm di navendê de tê navenda Erzeromê de kêm e kêm e yani zêde kêm e halê navçeyan çawa ye gundên Kurdan çawa ye demekî zêde baş bû anha vî dema em bêjin 2014-15 şûn da hinekî sistem xwe bi bandor kir mamoste wê çaxê tamam
نیار دیاره دبی از حق و نادم نانه و نادم آوا نادم سر آخا ما آوا ما عرده ما کمرا ما گنم ما جه ما نانه ما رونشتی دبی از ناد زور آخو ناده لی او شکاندن زمانی ما چند من یعنی کم هاتنه و آسته کوکاس کمته آخافتن وکی رخنه که ماسی مجیت داتونه وکی سیاست تامه وکی آوام که ماسی مجیت داتونه گلو ام پیچک بحثا خوشی نکرد دوی وارد رخنه دایی نکیمه گلک زیده هلا سیاسیان داجی هلا مالباتان دا که ماسی گلکی مزن جمجی هیا نوسا جمجی زیده یعنی هری تشتا کو کوسر ملی مالبات و سیاست و مدار کردان یعنی دوی وارد مجرو لخونه لیسته یعنی نه لسر ناو کردان لسر هلا چاند و هنری دا تو تشتک لردن ناتی آواق مخابن یعنی دواره ام ببیجن هنکی دمکی کم بجی هنک شاردار لردن دست خاط خستنی دوی واره داجی تشتاکو ارکاکو کسر ملیوان پیک نه دیسا جینانین بله اپو جان مالات هزار جاری آوابه از گلک شاد بوم تمازوانیا مکر دو تولی برنامه هم بوی لگوری من تگلک زانیارین وکی زیر دامه و تماشاوانین ما مالات هزار جاری آوابه تشتکی داویجی که بخوازی ببیجی هوا استکارم هر مالات آوابه از گلک شادم لباجار نمر شیخ سعید کالم کرامه بردوام احوالا سال 1924 دما کو د مجلس ترکیه دا مرکزگونه 24 ته قبول کردن یک اول یک دولت یک نتو نظام یک چه و سوز خو یل همبری کردا ناینجی نمر خالد بگی جبری و سف زیار ره حوالین خو به شورمندیا نمر شیخ سعید کال حرکت آزادی ته آوا کردن حرکت آزادی دما کوته آوا کردن لارزرومه او دم میرالای خالد بگی جبری هيا اف آواهیا کند بینن اف خانی میرالای خالد بگی جبریه و خالد بگی جبری لوی در دگرن و دبن باجار بدلیسه و صف زیاجی و دمیج انقره تین لبدلیسه دخن زندانه و به دار داد کن ایشو آزارین کردا ین سال 1925 پشتره بهتر بردوام دکه هزار رحمه لگورا و حمویان به چند هزار سال از خزگینیتمه خوینا من حبرا پینوسا دسته تیه دکرم که بنخشین لسر رو پلین سپی هستین خو بهستایی میره من فرمو جبو آزادیه سر من شورته تماشاوان نجا حوالو هگرین عزیز و خوشویست مالا و هزار جاری آوا بکو و جاری جوال برنامه ما تماشا کر حوالو هگرین برکران کرد شوپه مخابنم و هفته جهاتن داویا برنامه گراولات ایرو لباجاری که گوره باکور کردستان لارزرومه بو حتی هفته کدن برنامه کدن لباجاری که ولات ما بمینند خیر و خوشیه ده خاطره و